nagokire korora ekiumbe kenene kia batimogete baetana ine omongina ana na bana baye no seseni woko nene hana na bana mogotoka mulimbe yaye Mika Obadia ntomanyirane tikorwarali kurukale nyasawa sesenie mosoege koro togia iso ikona mu 1967 umuti enyu gatatu na namanya tumumuruyo na mukinirie emyaka yonse namubwatira okoboko osangire na babo nchaga nabande ekanise ye kamanya kobe conference ya singija wana abayiga tigatote binyasaye nga omokonyire mirimo yayalire. Give me these mountains. He was behind me. Tusabe tato itore igoro ogwancha kwa ogwa korekanire omwano buna chosu olio kare musinto nani kwa murangeiriye Musa igamo tebeti nga momura obamo kongu toiroka nimbe amo naye kwa beira monere tuaseganire nyamira yabeire conference yabyalire yende nechinde asenge njoko boko kwaye nebikoba byaye bono otutigeire omongina otigira abana Mika na Obadiah no baroche tigango babogolie engobo y'omugaka elinde bagache oboruoti bwa sense yabono tarairana tuegenire kila mmoja aliyehudhuria kongamano hili akitoka achue kwamba Yesu ndiye mwamba ambaye uwezi kutikisika. Tukae ndani yake, tusimame juu ya mwamba huo, hatutasama kamwe. Mungu wetu, tunawaombea wachukuu wake, tunawaombea washirika wake alioleta kwa imani, waendelee kukaa kwenye imani, na tutakapo toka mahali hapa tukira chama kwetu, uende na kila mmoja wetu tuende tukisema kweli tumekuwa pamoja na Bwana.